Turabasuje ndetse tubaha n'ikaze ku Mugisha wawe TV. Karibu sana ku biganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho. Tubahaye ikaze ku Mugisha wawe TV. Hanyuma rero turabutse gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho. Tugiye kubagezaho rero inkuru umudirecteur wo mu karere ka Nyagatare ukurikiranyweho gusambanya umwana w'umukobwa cyangwa umunyeshuri ufite imyaka 17. Ni umugabo witwa Sebatware Firemo rero ufite imyaka 45 y'amavuko mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Matimba, akagari ka Nyabwishongozi, wamaze gutabwa muri yombi akurikiranyweho gusambanya uyu munyeshuri we ufite imyaka 17 gusa y'amavuko. Hanyuma rero ntago ari ibingibi gusa kuko banamujyanye kwa muganga uno mukobwa kugira ngo bamupime barebe ko nta zindi ndwara yamwanduje, basanga yaramaze kumutera inda. Murumva ko rero bitoroshye. Hanyuma rero umuvugizi wa RIB witwa Dr Murangira Thierry akaba yemeje amakuru avuga yuko aya makuru ariko bimeze. Uyu mugabo witwa Sebatware Firemo ukurikiranyweho gusambanya uyu mukobwa akaba yamaze gushyikirizwa urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha rwitwa RIB, akaba yemeje amakuru avuga yuko ariko bimeze. Uyu mugabo akaba yamaze kugezwa kuri sitasiyo ya polisi ya Matimba kugira ngo akurikiranweho iki cyaha. Hanyuma rero ntago ari ibi gusa kuko uno mugabo bavuze mu bihe bitandukanye yuko anasambanya abakobwa cyane cyane aba banyeshuri be, kandi ntago ari ibingibi gusa kuko anaka ruswa ishingiye ku gitsina ku bakozi bakorana. Hari amakuru yavuzwe yuko yanasambanyije caissier cyangwa comptable, akaba byaravuzwe ariko hakabura gihamya, ariko akaba yamaze gufatirwa mu cyuho harimo gusambanya uyu munyeshuri we ufite imyaka 17 gusa y'amavuko, mu gihe uyu mugabo ufite imyaka 45 y'amavuko. Murumva ko ari umwana we yakagombye kuba amubereye umubyeyi. Akaba amaze gushyikirizwa rero urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha rwitwa RIB station ya polisi ya Matimba kugira ngo uyu mugabo akomeza akurikiranyweho ibi byaha ndetse n'ibindi bitandukanye bishingiye no kwaka ruswa ishingiye ku gitsina ku bakozi bakorana. Uyu mukobwa rero akaba amaze kugeza kuri Isange One Stop Center ya Gahini kugira ngo akomeze barebe bakomeze bakurikirane ubuzima bwe. Hanyuma rero ntabwo ari inkuru y'umudirecteur, twabagejeho n'izindi nkuru z'abaderecteur batandukanye. Hariyo nko twabagejeho umudirecteur wibye amavuta ya buto injeregani 9 akajya kuzigurisha mu gasantere, akagaruka mu kigo agasanga bamaze kubimenya, akigira inama yo kujya kugarura amavuta ngagarure mu kigo. Yahagera maze agahita ashyikirizwa cyangwa se agahita atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano kuko yarahageze asanga bamaze kubimenya. Agarutse asanga inzego z'umutekano zahageze zihita zimuta muri yombi. Ntabwo ari uyu nguyu gusa nanone kuko twabwiye n'undi mudirecteur wagurishije machine laptop 30 nawe agahita ashyikirizwa urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha rwitwa RIB, nawe agahita atabwa muri yombi. Navuga ngo rero nta mpamvu yo kwijandika mu byaha bitandukanye, ni ukurya akagabuye. Uyu mugabo witwa Sebatware Firemo nawe akamaze gushyikirizwa urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha rwitwa RIB akurikiranyweho gusambanya umunyeshuri we ufite imyaka 17 gusa y'amavuko, ngo akaba yaramubwiye yuko azamuha amanota. N'umugabo ufite imyaka rero 45. Murumva ko ari umubyeyi akagombye kuba amubereye papa we cyangwa umubyeyi. Ni umugabo wo mu karere ka Nyagatare rero umurenge wa Matimba, akagari ka Nyabwishongozi, wamaze gushyikirizwa urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha rwitwa RIB station ya polisi ya Matimba. Uyu mwana akaba arimo kuri Isange One Stop Center kugira ngo bakomeze bakurikirane ubuzima bwe. Ni kuri station ni kuri Isange One Stop Center ya Gahini kugira ngo akurikiranwe n'abaganga kugira ngo bakomeze bite ku buzima bwe. Hanyuma rero umuvugizi wa polisi Murangira Thierry yemeje amakuru avuga yuko aya makuru ariyo ariko bimeze. Uyu mugabo akaba amaze gushyikirizwa urwego nyine rushinzwe kugenza ibyaha rwitwa RIB. Iki cyaro kiramutse kimuhamye yahanishwa imyaka 20 ariko itarengeje imyaka 25. Hanyuma rero turabutse gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho.
umuvugizi wa polisi Murangira Thierry yavuze yuko batazihanganira abantu bafata abana cyangwa se batera abana inda zitateganyijwe cyangwa se bafata abana batujuje imyaka y'ubukure. Batazihanganirwa yuko bazajya bafatwa bakabiryoza cyangwa bakabiryozwa cyangwa se bakagezwa imbere y'ubushinjacyaha kugira ngo baryozwe ibyo byaha baba bakoze byo gusambanya abana b'abangavu ndetse no kubatera inda. Nuko byagendekeye n'umugabo rero witwa Sebatware Feremo ufite imyaka 45 mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Matimba, akagari ka Nyabwishongozi, nyine umudirecteri ukurikiranyweho gusambanya umunyeshuri we ufite imyaka 17 gusa y'amavuko. Akaba yamaze gushyikirizwa urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha rwitwa RIB. Dr Murangira Thierry akaba yemeje amakuru avuga yuko ariko bimeze. Uyu mugabo akaba yamaze gutabwa muri yombi, akaba yamaze gushyikirizwa cyangwa se akaba yamaze kugezwa kuri sitasiyo ya polisi ya Matimba kugira ngo akomeze akurikiranweho ibi byaha. Ni mu gihe uyu mukobwa yagejejwe kuri Isange One Stop Center kugira ngo akurikiranwe mu n'abaganga barebe ubuzima bwe uko bwifashe. Twababwiye ndetse yuko uyu mugabo yanamuteye inda. Uyu mukobwa akaba afite inda nkuru. Hanyuma rero tunabashimira cyane mwebwe mukomeje kurikira Umugisha Wawe TV. Ibiganiro byacu nakagaruka, tunabibutsa gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubageza.